Ajmo lovci na mimove, lovci na brmble, lovci na šitare. Ovo morate vidjeti. Izmislili su nešto novo. Ovo još ja nisam, barem ja ovo još nisam vidio svih ovih godina od kad ja pratim kriptovalute i kripto teme, ali moram vam reći, ako vas ovakav sadržaj ne zanima, onda se prebacite dolje u opisu ovoga videa, čekat će vas linkovi na naš portal. Pogledajte šta ima novoga danas, dosta novih članaka, dosta novih vijesti. Pratimo, nismo samo ovdje na YouTube-u, tako da ako vas ovakve vijesti ne zanimaju, to ne znači da ćete napustiti priču kripto teme, samo se prešaltajte na naš portal, a mi idemo se baviti meme coin indeksom. Ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, onda ste na pravom mjestu, ali morate znati, ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski, niti kripto savjet. Kripto tržište je rizično, ja nisam financijski niti kripto savjetnik. Ako ste početnik, onda odmah ugasite ovaj video i vratite se edukaciji, vratite se nekim drugim stvarima. Mimovi nisu za vas, ovo je minsko polje iz kojega početnici nikad ne izlaze živi, tako da eto, čisto od srca da vam kažem kako stvari stoje. A za vas koji ste ostali do ovog dijela videa, reći ću vam samo da ćemo sada pogledati meme coin indeks. Jako važno je da znate da se ovdje radi o sponzoriranoj objavi, oni su sponzori ovoga videa, tako da znate, ovo nije projekt koji sam ja iskopao, pronjuškao, istraživao danima, noćima, pa da ja u njega ulažem, jednostavno ne ulažem u takve projekte. Smisao ovog videa je isključivo da vama pokažem da postoje na sceni, da su napravili meme coin indeks za sve one ljude koji zanimaju takve teme, koji love mimove, koji takve stvari prate. Eto, ja ću vam pokazati šta ćete vi dalje sa tom informacijom, ostavljam na vama. Na vama je odluka da li vas zanima, da li vas ne zanima i hoćete li vi ploviti ovim meme morima i meme bespućima. Šta imamo? HGP, Doge, SHIB, VIF, PopCat, Pepe, Bret, pa dosta je zastupljeno ovih popularnih mimova. Uglavnom, oni su ih sve stavili na jedno mjesto i napravili su meme coin indeks. Imaju tih nekoliko i sve je to povezano sa njihovim glavnim tokenom. Njihov glavni token zove se Memex. Taj njihov Memex je u pre-sale-u. Ovdje kad vidimo until price increase, to znači već vjerojatno da su imali nekoliko faza. Svako malo cijena raste. Čisto da znate šta tu imamo, koliko su skupili, preko $1 milion, $1.103.105,87 su već skupili za jedan dan i 14 sati. Cijena će opet ići gore za one koji kupuju ovakve stvari, čisto da znaju. Oni su smislili tih nekoliko fondova, indeksa, vi birate svoj indeks, svaki ima svoju razinu, koliko je opasan, u što će oni to sve rasporediti, šta vi možete očekivati i tako dalje. Zajednički market cap od svih ovih projekata, meme Titan Index, meme Moonshot Index, meme Mid Cap Index i meme Frenzy Index. Znači imaju 4 svoja indeksa i vi ako ste holder ovoga njihovoga Memex tokena, samo tada možete sudjelovati u biranju svog indeksa. Pazite vi kako se prvi put vidim da se neko ovoga sjetio. Ovdje imamo sve medije u kojima su bili, ovo su po nekoj mojoj procjeni sve vjerojatno plaćene reklame, tako da čisto da znate, evo očito ulažu u marketing i očito žele da cijeli svijet sazna za njih, čim su pokriveni na toliko strana. Šta sam htio reći? Staking 25% svega će ići na staking, imaju u planu upuca 20% svega na marketing, dobro, 15% će samo ići u pre-sale, dobro, 20% community rewards, dobro, i Treasure, pazi mene, Treasure, 20% će ići tamo, dolje možete provjeriti njihov roadmap. Ima zanimljivih stvari, eto, ko voli ovakve stvari kopat, ko voli njuškat, čak i da ništa ne uloži, ja jako puno puta znam pretraživati projekte, njuškat, snimat situaciju, pa mi onda puno pomogne kod nekih mojih idućih i budućih istraga, kod nekih drugih projekata, tako da nije uvijek samo ona obaveza da ti moraš kupovati nešto što istražuješ, može ti puno pomoći kod nekih drugih stvari. Šta imamo na X-u? Ne prati ih niko, nemamo zajedničkih, evo, tako da moja pretpostavka je da ste za ovo danas prvi put u životu čuli, jer imali bi barem jednog zajedničkog pratitelja. Evo, čini se da nitko od mojih ne zna za ovo, tako da eto, čisto da znate da stvar
postoji, a sada, dragi moji ljudi, dragi moji prijatelji, šta ćete vi sa tom informacijom, ja zaista ne znam. Da li vam je zanimljiva, nije vas zanimljiva, ipak neka bude isključivo vaša osobna odluka. Ja vas mogu pozvati da pogledate zaostatke ovdje na kanalu, da provjerite naše zaključane tekstove samo za članove na BMC-u. Svi ste nam dobro došli i u taj dio cijele ove kripto teme priče. Želim vam sve najbolje u novoj godini i vidimo se uskoro.